Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Dkhot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jingïadei. Pila ru ban apply da ka education loan. Halor ka benta jingkran ban wanra ka tungkam tungjam ka bakhuj basuba lingba ki District Selection Committee but Meghalaya Public Service Commission uba Arden Miller basayo mo President ka Voice of the People Party baru MLA ka nongkram ulaong but don kam ban Weng ye ki brio ki badan haki political party na ka belong Dkhot haki committee. Habakran ka ri ji alang pat ba persya ye ka sarkar MDA2 balam khmat da ka NPP hamot pran hakano phai sngi jo ka arpo artrek yo yong arhajar arpun riu uniu no elam ulong bakum ka party ka persya ru ye ka jing Pynjlan ye ki ba Shongthait na ka kam sarkar bakin beteng bantrei ulong bakane ka khanglat ye ki wei pat ki samla ban yokam badang shen ka VPP Youth Wing ka lalet ban ye kran bat ki he officer hakitanat baper ban Weng ye ki bala Pynjlan trei kam wat hadien bakila Shongthait ni ko abaga sarkar Kantik yang ada kecindoa lagi lingba kelat partai Kyrwoh ngamar kalau nyopo ini lakan nosin abangi ajing to kamu jupan siap kamu buram tangban pentai ruya ke city banjuba kalau dari kepor ini bapin sutip no lagi lat partai Kyrwoh yang ini pratuli jimat kibagi tawa but anang lawan tor sekretariat Penkrek lupa karai jumpi bagaimana pediang begini dirai jong the Voice of the People Party kepalawan ban semran dau pai bau pun ban inda pentok lakru nama hagi mi ban pentinyo yang ini sarkar le dombo ngin pentingna bagi tai ki pri ki besong sejaga kaput kini banyak ban rap badai ban kedang yang kita di Nepali kiban buai song kemai cemausikar dewan Atiar ini beri dunia paralata lem konta ngin kendria nantain posengete toki paipa dewan Weng season yang kita diberi kiban di Dkhot ke DSC MPSC kiban ke Jingïadei ki sengsan pertai dewan thong diberi kiban pek bat kiban bishar Shillong Mail John Kamru mengintit paipa yakini ki cakarat ki balan lilam hagini ki kindia senam da kita ki ejen da kita ki ramasnong da kita ki sim ki bedan bentalang hagaban do tiru yakini ka hak ka jo paipa ngin yeng ro banang watta yu tai lau mapat lau adang ulau mapat uban besar yakan air dan bajungi mengendring mensir ngin bagi sarkar bagi tu kita iban pek kita iban thung pujli da kitimet nang bagatai jaga kanu jaga tingkai hom lalu ke catchment area na kamantaji inong shong ko kipai babi katagan terong kabangi ko ban pensko agan ni kapor kabamata telana mafi kipai ba kimana nang ni kapor pimanom tal ban skap Nraiban Raikut Baneton Benta Bani ke Voice of the People Party Ngien peni sisa yang kata cingkasa daga bangi ra yikti sisi barang ngeni mi nanti hawa ke Voice ngeni ra soai yikti katu banepor ngien rarat yikti sisi ban peni bangilan rai kemudian jatuh nanti nama peran ngin sang yang kecil pensiun tok pada ngin let segi kato kami di desek bad ngin rai bangin let bantur sekretariat nginong pendu yang katu bandis kapapita ai adun repo bad kendai posem Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya